Mau pimpa. Oh kita punya baru nih guys. Waduh. Satu Om Pimpa dari Om Gamping. Agak kedua. Jadi siapa yang pertama tadi? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh gitu. Oke. Pertama. Ya. Panas, kursi panas. Ganti. Mantul guys. Kurang dari 1 menit. Siapa yang bisa memecahkan rekor? Coba kita lihat guys. Ayo. Siapa lagi nih? Mantul guys. Ayo. Bannya kita lagi guys. Aduh. Bannya nyosor dari belakang. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih guys. Ada mata apa ya guys? Aduh guys, ada mata ondel guys ternyata guys. Wow, wadidaw guys. Waduh guys, ada banyak bebek di sini guys. Wadidaw guys, dan ondel-ondel ini guys. Waduh tuh, ada permen ini juga guys. Ada apa namanya nih guys? Pahlawan superhero guys. Wadidaw. Wah, ada ondel juga guys. Wow, mantul guys. Wadidaw guys. Wah, ada bebek guys. Bebek guys, mantul guys. Wah, ada ondel-ondel baru guys, warna biru guys. Wow, kayak badai guys. Wadidaw. Wah, ada ondel-ondel lagi guys. Wow, ternyata ini ondel-ondel dan bebek semuanya mau main prot-protan guys. Wah, mantul guys ya. Wadidaw. Kira-kira turun nggak nih guys ya? Coba guys, kita satu guys. Guys, siap-siap guys. Siap-siap guys. Wadidaw guys. Siap-siap guys. Wadidaw guys. Wow, siap-siap guys. Aduh, siap guys. Mantul guys. Wadidaw guys. Wow, coba guys. Apa lagi guys? Wow. Mantul guys. Wah, keren guys. Wow, siap guys. Wadidaw guys. Wow, kurang gorongan guys. Siap guys. Kita coba guys. Tekan yang ini guys. Wow. Mantul guys. Wah, satu lagi guys. Siap. Wis. Dia muter guys. Siap. 1, 2, 3. Wah, guys, bentar guys, mantul guys, wadidaw guys. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Terima kasih guys.